Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur Jésus, accomplir tes merveilles, ô notre Dieu, notre roi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous voulons que ce pays, Seigneur, soit un pays de paix, un pays de tranquillité, un pays de joie, un pays de bonnes choses, Seigneur. Ne l'abandonne pas, il a besoin de toi, il a besoin de ta grâce, il a besoin de ton soutien, Seigneur. Ne l'abandonne pas, nous bouttons dehors tout ce qui n'est pas de toi. Nous anéantissons tout le plan satanique au nom de Jésus-Christ. Bénis le Seigneur, bénis le Dieu de gloire, bénis sa famille, Seigneur, bénis le gouvernement, bénis tous ceux qui l'entourent, éternel, que ce soit pour te glorifier, toi, notre Dieu. Soutiens-le et que ta grâce, Seigneur, puisse le couvrir. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons de prier avec foi et action de grâce. Amen. birahindutse nyuma y'isengesha akazi ka gisirikare karakomeye. ni General Neva perezida w'u Burundi akomeje kongera imbaraga zikomeye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. nagezweho kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026. ni muze turebe ibijyanye na diploma abasirikare benshi bamaze koherezwa mu misozi itandukanye muri Fizi bitegura forward operating base. rero bamaze kugera mu bice bitandukanye mu Tanda, Rwiko, Bicumbi. rero bafite gahunda ikomeye, ni muri large scale joint military operation. tureba akantu kandi ibiri kugenda ndetse n'imyitozo ikomeye ikomeje guhabwa abasirikare bitegura gukomeza koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo. nagezweho tubahaye ikaze hano tubashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. reka dutangire mbabwira ko mu misozi miremire y'umurenge muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa kane ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ku gicamunsi amakuru yarari guturuka mu maroko information zatandukanye yacu ndetse na ndakavazi yavugaga ko habaye kwiyongera gukomeye kw'ingabo z'u Burundi FDNB Force de Défense Nationale du Burundi boherejwe mu gace ka Minembwe no mu misozi yakikije. aya ni amakuru agaragaza ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ndetse no ku gicamunsi habaye deployment nshya y'abasirikare benshi b'u Burundi aboherezwaga mu bice bitandukanye mu buryo bwa rapid reinforcement operation mu rwego rwo gufasha ingabo za leta ya Kongo mu mirwano ikomeje mu misozi miremire. amakuru ava mu baturage ndetse na roko informa zacu ziri mwabira bice aravuga ko convoy za gisirikare zagaragaye zinjira Uvira ndetse zitwaye abasirikare n'ibikoresho bikomeye. bagaragaye binjira mu bice byitwa Mutunda, Rwiko, Bicumbi, aho bivuga ko ariho hashyizwe forward operating base zo guteguriramo ibikorwa by'intambara. abasesanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwe ko ihoherezwa ry'ingabo nshya rishobora kuba ari igice cya large scale joint military operation ihuriweho na FARDC, FDNB n'imitwe wa Zarendo ndetse n'indi mitwe ifatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo harimo n'abacancuro. izi ngabo zoherejwe mu buryo bwihuse kugira ngo zongerere imbaraga yabahagaze ku mirongo imbere y'urugamba nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu minsi ishize mu bice bya Kalingi, Madegu, Minembwe, Centre n'andi atandukanye. amakuru atangwa n'abantu bari hafi y'aho imirwano iri kubera aravuga ko uyu munsi habaye offensive military maneuvers igamije kugenzura imisozi ifatwa nk'ingenzi mu bya gisirikare strategic high ground iri hagati ya Minembwe ndetse na Karingi. mu masaha ya saa sita z'amanywa byavuzwe ko habaye troop installation y'ingabo nshya z'u Burundi aho zinjiye mu mirongo y'urugamba zigafasha FARDC gukora coordinate assault operation ku myanya bivuga ko yagenzurwaga n'ingabo za MRDP twirwaneho zifatanyije na M23. iyi military operation ivuga ko yakozwe hakoreshejwe infantry unity zifite intwaro ziremereye, artillery support harimo mortars n'imbunda nini, reconnaissance drone zibafasha mu gutahura aho umwanzi herereye. bamwe rero bakaba rero babikoze mu buryo bwa tactical troop movement mu misozi igoye kugerwamo.
abaturage batubwiye ko ibyo bitero byumvikanyemo urusaku rw'imbura ziremereye n'amasasu yamurutse mu bice biri hafi ya Rwiko Valley na Karinge Ridge, aho imisozi myinshi ifatwa nk'igice kinini igifite agaciro mu bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare maze iminsi bigaragara. Abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko kohereza ingabo nshya z'u Burundi bishobora kuba bigamije gukomeza frontline FARDC yari yarasubijwe inyuma muri iyi misozi, gufatanya mu kugenzura imisozi y'ingenzi strategic high ground position, guhagarika progression y'ingabo za MRDP twirwana na M23 mu misozi ya Minembwe. Hari kandi gushyiraho defensive parameter mu bice byitwa Mutunda na Bicumbi. Hari amakuru avuga ko izi ngabo nshya zoherejwe zishobora kuba zigize igice kinini cya multi-phase offensive company zishobora gukomeza mu minsi iri imbere. Nubwo rero hari ibikorwa bya gisirikare bikomeje, abaturage bo mu Minembwe no mu misozi ikikije ahanga bavuga ko bafite impungenge zikomeza umutekano kubera imirwano ishobora kongera gukaza umurego. Abaturage benshi baravuga ko bakomeje gungira mu misozi ya kure no mu mashyamba, mu gihe abandi bahisemo kuguma mu ngo zabo ariko bakaba bafite ubwoba bukomeye. Bamwe mu baturage baganire n'itangazamakuru bavuze ko presence y'ingabo nyinshi cyase kugaragara ko ingabo nyinshi n'ibikorwa byabo bishobora guteza umutekano muke, bikaba byatuma imirwano yongera gukomera. Minembwe n'uduce twa territoire ya Fizi na Uvira tumaze igihe kinini turi muri epicentre y'amakimbirane y'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Aka ni agace gatuwe cyane n'amoko atandukanye arimo Abanyamurenge, Ababembe, Abanyindu n'andi moko atandukanye. Aya makimbirane akunze guterwa hanini no kuba hari imitwe yitwaje intwaro myinshi ikomeje kugenda igaragara aha. Biravugwa kandi biremezwa ko operasiyo zose zikomeje kuko roko infoma zacu zibitubwira. Angana n'igitero n'amakuru nakiriye mpawe n'umuntu w'imbere muri iri huriro, aho abwiye ko n'ubundi bamaze iminsi bahangana n'ikoranabuhanga abubatse muri ano maparike, aho bari bamaze kubakamo iminara y'ikoranabuhanga ndetse igezweho. Ibi ngibi akaba ariyo mpamvu bamaze iminsi bakoresha zino mbunda ziremereye za BM21 kugira ngo barebe uburyo ki basenya iryo koranabuhanga. Urumva ko hakajijwe umutekano, ubona yuko ibintu bisa nk'ibyahindutse, kandi impamvu ikomeye umutekano wakajijwe maginga ya ubuyobozi bwa gisirikare bwose buri hamwe, haba mu bari bayoboye muri Sud Kivu n'abari muri Nord Kivu bose bari kwiga kigiye gukurikira maginga ya ntago inama yari yasoza. Urumva ko hari icyo bari gutegura, kandi mu masaha ari imbere wenda kiri buze kugaragara cyangwa kiri buze gutangazwa Rwanda munyamakuru. Yego, kugeza ubu kubirebana no gucunga umutekano ndetse n'ingamba zikomeye zafashwe ibigaragara Goma, ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Maginga ya urabona yuko hariho kubaho gutakaza ibice. Maginga ya kuba barimo batakaza bino bice nta kindi nagiye mbivuga, ni ubuce bw'abasirikare bagiye bahari, bari barizeye nyine bitewe n'ikoranabuhanga bari barubatse ry'ikirere. Ukabona nk'agace bafashe bashyizemo abasirikare batarenga 20 ngo nibo bari gukontorora agace. Akaba ari nabyo byagiye binagaragara, akaba ari nacyo cyagiye gikubana ko habayeho icyo bita withdraw kugira ngo bagende bubaka ubwirinzi bukomeye mu duce wenda tw'ingenzi turi kuri strategic. Maginga nicyo bari gukora. Urabona ko uduce hafi ya twose ihuriro bahanganye barasa naho bari kudufata biboroheye kugira ngo nabo bagende bubaka bitewe n'ubuke bw'ingabo bafite, kandi byagiye bigaragara kuko icyo bari bize ikoranabuhanga ko nta muntu wanenasa cyangwa ihuriro rya FARDC bitanenasa, kuko ibitero bageragezaga gukora mu buryo bwo kugira ngo wenda bagaba ibitero, kuko wumva baguhereza mu butasiru bwa drone zigahita zimanuka cyangwa zigahita ziyobywa. Ariko kugeza ubu noneho bitewe n'uko ikoranabuhanga bamaze kurikakinga, urabona yuko nabo hari icyo bakoze, nyine bari gukora withdraw kugira ngo wenda naho bari base nk'abikusanya nibagabwaho ibitero babashe uburyo kibari buze kubimetraliza. Nicyo kiri gukorwa kugeza isaha. Yego, kugeza ubu kubirebana wenda no kwiyimura cyase nabo kugira ngo bakore contre offensive mbere, ariko mbere na mbere wansubwe abasirikare bagiye kuvuga ngo ni ubuke bw'abasirikare. Amaginga icyo nakubwira cyo abasirikare barahari, ariko amenya yuko
ari ibice binini ndetse n'umubare utahagije. Nubwo hano barapasinga ariko ibice ihuriro rya AFC/M23 bafite nakubwira ko ari ibice bigari kandi bikeneye ingabo. Kandi noneho urumva ko wenda ngo umutekano urahagije kubera yuko ibice byose bafata haba hagomba kujyamo amadefense kugira ngo bagire umutekano n'ubwirinzi muri ibyo bice. Urumva rero izo defense mu bice bigiye bitandukanye ugakubitiraho noneho no ku mirongo y'imbere y'urugamba haba hakenewe umubare ufatika. Noneho mu bice bigiye bitandukanye urumva ntabwo byakunda nubwo byanashoboka kuba babona abasirikare baguma muri ayo madefense n'abakobwa kwavansa mu rugamba. Ibi byose bibayeho bitewe na plan strategique ihuriro rya FARDC bakoze ryo kujya bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye kandi noneho bakabikorera icyarimwe. Uwo musaruro urabona yuko ari wo waciye intege cyane ihuriro rya AFC/M23. Ni nayo mpamvu ubona yuko bitaborohera habe na gatoya bitewe n'uko ubuke bafite bw'abasirikare ntabwo bwabasha kurinda umutekano w'abaturage mu bice bagiye bafata ndetse ngo banabashe guhangana n'ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya FARDC bakoresha. Urabona ko iyi systeme bakoresheje, iyi strategy bavumbuye yo kugarura ibitero noneho mu bice bigiye bitandukanye, ubona ko hari ikintu yaciye yiteze kuri iri huriro rya AFC/M23 bitewe n'uko n'ubundi bitari buze kuborohera ku rwego rwo hejuru bitewe n'izo mpamvu zihari. Ndetse noneho icyabihuguye ni uburyo ki noneho iri huriro rya FARDC ryamaze kubona ikoranabuhanga rirenze kujya AFC/M23. ubwo urumva rero ni ibintu by'uruhurirane kandi bigaragara mu buryo bwose. Impinduka zabaye zo kugarura ibitero bitandukanye kandi mu duce dutandukanye kandi bakabikorera icyarimwe. Urumva byaciye intege iri huriro rya AFC/M23 kuko hari n'aho batera ntihabeho kurwana kubera yuko harimo defense abacunga umutekano niba ari 20 cyangwa 10 ntabwo bari buhangane n'abasirikari 3,000 bateye muri ako gace. Icyo bakora ni uguhita bivana mu duce wagiye ubyumva hari n'uduce bavamo batarwanye bitewe n'uko bagabwe n'ibitero n'umubare mwinshi w'abasirikare kandi bari bakeye bagafata umwanzuro kugira ngo bahasige ubuzima bo bagahita bivanamo direct. Niyo situation yari ni ko kuri kunahari na kinini binameze sahe ndi kugeza isaha. Safari umuntu ashobora kwibaza uti ibi bitero bigabwe Goma muri iki gitondo cy'uyu munsi mu makuru mufite byari bigamije iki? Intego yabyo ni iyihe? Mu ntego rero bafite kandi nyamukuru zinafatika barashaka kubanza gusenya abayobozi mbere y'uko basenya abasirikare. Iyi niyo target ihuriro rya FARDC bafite kugira ngo umuntu uwo ari we wese uri mu buyobozi muri administration wese babanza bakamusenya. Niyo gahunda niyo target. Akaba ariyo mpamvu iri huriro rya FARDC muri make leta y'Kinshasa yashoye amafaranga menshi mu rwego rw'ubutasi kuko magingo aya urabona ko target zose zigenda zigera ku nubwo hari zitaba successful ariko magingo aya target zose bapanze zigera ku buyobozi. Uri kumva kandi hakabaho wenda ubwirinzi bwa bamwe n'ubundi wenda bitekerereje budaturutse muri administration nyine y'iri huriro rya AFC kuko urumva abaprotokole nibo basa nk'abajya ariko biravuga ko nubwo ibi byose biri kuba ndetse n'iri huriro rya FARDC bishaka kuba ryabanza kumenasa ubuyobozi rikicamo abayobozi b'iri huriro rya AFC/M23 biravugwa ko muri administration ya AFC/M23 harimo ubugambanyi bukomeye kandi n'imbere muri ba protokole bashinzwe bigeze he ingendo za runaka zigeze kujya he zikwerekeza he aribo bari bumenye ngo aracaha gutya. Biravuga ko harimo abakozi
ba leta y'Kinshasa biragaragaza ko koroha kuko bivugwa ko harimo intasi nyinshi mu buyobozi bw'ihuriro rya AFC M23. Urumva ni umukoro ukomeye kuri AFC M23 nuko byifashe kandi ofitageti niyo ngiyo bariho kandi urumva ko n'ibyo ubona bari gukora uvuze yuko bamaze gushika kereka byagira igihinduka kuri iri huriro rya AFC M23. Safari reka noneho nyembere tujye ku zindagisi bwigomaho ndumva ishusho yiduhaye y'ibikuba ndetse nuko bihagaze. Ndashaka kukubaza ku zindagisi bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Wenda tugiye kuri axe biragaragara ko mu bice bino bya Masisi n'ubundi urabona yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda rikora amatenda agiye atandukanye ariko bigaragaza yuko n'ubundi AFC isa nkaho iri kubareka kuko nta bundi buryo bakora bitewe n'ibitero bigiye bitandukanye. Ubwo bategereje umuhuro uri guhuza nyine bamwe mu basirikare bakomeye iri huriro rya AFC M23. Nakubwira yuko General Byamungu ariwe bivuga ko agiye kubera operasiyo ya hano Masisi yamaze no kuhagera ndetse urabizi ko bino bice bizi cyane. Urumva ko hari icyo wenda agiye gukosoraho ndetse nako ibi byose bivumbutse Byamungu amaze kugira inaha muri ibi bice kuko nawe ari mu bari batanze ko bagomba kumurasa ndetse baranamugenje uretse ko yakoresheje ubwenge bwiwe. Akaba rero ari cyo kibazo gihari. Ubona yuko n'ubundi rya FARDC hano i Masisi bakomeje kugenda bafata uduce tumwe na tumwe ariko bigaragaza ko n'ubundi kurwana kuri iri huriro rya AFC M23 barasa nkaho nk'ababaye babiretseho bategereje igisubizo cya nyuma cy'inama iri kuba nyine y'aba basirikare bakuru. Noneho tunyarukiye muri Sud Kivu biravugwa cyane ko bikomeye ko Sematama General Sematama ntakitondaho gakeya nawe ari bugwe mu mutego biturutse kuba n'ubundi baramaze kwinjirira bamwe mu batuye muri biriya bice bya zone ya Minembwe. Bigaragara yuko Sematama nawe ntadafata iya mbere ngo yongere ubwirinzi bitari buze kumworohera. Rero hano mu Minembwe n'ubundi urusaku rurimo rumvikana muri ibi bice byazani tamba n'ubundi aho bigaragara yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC rishaka kwigarura bino bice kandi bitari buze kuborohera nabo kubera yuko baza abasirikare ba Sematama baracyaye mu bigendanye n'imirwanire ndetse biri mu bintu bibagora hadakoreshejwe indege za drone nk'uko bagiye babikora. Ntabwo babasha kwigarurira ino Minembwe bitewe n'uburyo ki aba basirikare ba Sematama bazi ibi bice byose bya Minembwe kandi mu kurwana ntiboroshye kandi bamutagusha baho ntiboroshye mu kurasa aho bihuje n'abihuriro rya AFC M23. Ubona yuko n'ubundi bari kugenda abitwararika banitwara neza muri ibi bice by'ahangaha. Axe rero iri kugorana cyane ni axe nayo iri kugaragara ko ishaka kugira imbaraga cyane hano za hafi no kuri pariki ya Karusibyega. Bigaragara yuko n'ubundi aba FDLR n'aba Wazalendo na bamwe mu basirikare ba FARDC bakomeje nabo kotsa igitutu batera ibitero shuma muri uno mujyi wubatse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu International Airport. Bigaragara yuko n'ubundi urumva ko ibi byose nubwo biri kuba ariko iri huriro rya FARDC ryakoze agatego gakomeye ndetse ko kujya bagabiza ibitero mu bice bigiye bitandukanye kuko abasirikare bo barabafite ntabwo ari icyo batira. Uzi ko bafite imisaada myinshi. Igisirikare cya FARDC murabizi ko baherutse kugishyira ku mwanya wa 8 mu gisirikare gikomeye biterwa na force ndetse n'ibikoresho baba bafite. Buriya iyo bavuga ngo iki gisirikare kirakomeye ntabwo ari ibyo babivugisha. Bafite force bihagije, abasirikare benshi bahagije kandi n'ibikoresho bihagije. Bigaragara ko n'ubundi noneho ku bitaro ingabo z'u Burundi kandi nazo zifatika
ugakubitiraho ingabo za Angola, ugakubitiraho ingabo za Malawi nazo zamaze kuhagera, ugakubitiraho iz'Abatanzania, ugakubitiraho n'iyi mitwe yose. Hari imitwe irenga magana yose imyinshi yaraselekisiyone, ugakubitiraho noneho n'abo bawazarenda ni benshi, ni abasirikare bafata, ni abaturage bafata mu bice bigiye bitandukanye. Nayo mpamvu uru rugamba rugoranye kuba rwabasha gutsindwa, bitewe n'uko nimba bageze Bukavu, abo wazarenda ba Bukavu ni abaturage bo muri Bukavu barahita bafata imbunda barwanire kuri kote y'iri huriro rya FARDC. Urumva rero bafite umubare munini w'abasirikare, akaba ari niyo mpamvu bafashe umwanzuro wo gukora ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ubona yuko bakomeje kugenda nyine bakinege ihuriro rya AFC M23. Nagiye bikubwira ko habayeho guhuza ikice iri huriro rya FARDC ni ukudahuza mu bitero, kubera yuko igituma ubona AFC isa nkaho ibasha kunetraliza bino bitero mu buryo ki nyine bahuza umubare muke wabo ukabasha kumenasa ihuriro rya FARDC. Ariko kugeza ubu n'ubundi urabona yuko ibintu bisa nk'ibitoroshye magingo ya bwana munyamakuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane, ubwo urakomeza ukurikirana ibyayo makuru ugenda ugezaho n'izindi update ku biraba bigezweho. Yego namwe reka tubashimire bwana munyamakuru.